Kaseng Confederation of Free Boy People hanya kasining kong kala penlong ya kajing talasi ya ki kali bakit barjala habernihat namar kajing jur kajing artatin ya kajing trekam hok jong ki pulit ka infiltration check gate kebadan habernihat Riboy District. Ka Confederation of Free Boy People hapo kajing alam presiden uba aban dari rintatiang kala shimi kani kasinjam halor kajing yo abat man kapor ya kinong bala barjala blawan rung shijala Meghalaya klem ki kot kisla ban pin I baki di kinong India kintupru ya ka labor license ni work permit. Uba bandari ula pentip baka seng ka sngokya jurba halor kani ka jingbamla jong katanat infiltration mentela kam ya ka jingrung bian ki barjala ba klemkot klemsla shapo ka jila upentip badangshen ka seng kalayo ban bad deki spangut kinong bala barjala hajan ka flyover umyam hadin ka jingyo orung lungba ka infiltration check gate bernihan uyat hu bah ka jing talasi la syam bakini ki barjala kimdan satya ki kot kisla ka bapin artatin shikat dai e ya ka jingtroi hok jong ka infiltration check gate. Pul hadian bangi lap nakaliang juga seng menemen step apa flyover lat unroi kidon dek spangut ki barjala bawan ni nakaliang kaseng ibat iki ngi klise kinlet kyong giban litre sapori khasi janja ibole cha shela gibole cha dauki gibole kileng gari khasi ta bang kli ki kot kisla kimdon kot kimdon sla watang kale bor license ru kimdon tenang tengi wan sine se infiltration segget ni cleaning ne kuno kini kita khar kilat pi ke jinge sarkar ke den sudu ya ke jinge jong polis ha infiltration segget nama har baki brio gwan trei ke riboy glade ke transit pass nangne na infiltration segget kila badang bangi ni le sensar trei kat pada poi ha flyover la umroi ke akhirno kira ko kali bele sulong bele cekiwe ceka bele trei nangta kidon ki barjala ki bawan ki her haberni Syong de kali lokal ban pas ya kene ga infiltration segget kita kene belum ko ke bengimat ta kadang kan nang mi kising ne e ga bon nang bon gini ki barjala ki bawan cikini ki jaka khantam kade ga main gede ha flyover la umroi to ngi iman ka step kidon kibrang te ke jitrot jong sarkar ke jitrot jong infiltration segget ta kadau nagariang kaseng ikwa ba district administration ke simkya ya kene lara ke district administration kamla bat simkya ailat ingi seng balang insa panru ke permission no bisi bangingin abi no angne in abi mangi seng balang ya ki barjala bonrung tep shakane shakajaka sharikasi namar kai ke bang snow ban yathu epi galong ba adin ke jing jelai ju barjala bun sning ilap tayo nila check nila screen namar boros kata nila dawana sarkar yang ILP boros sing balang ki dawa yang ILP mereka sarkar daga mon sobala jong kala li kini entry exit point menta ka bro ne po umlingru la sukhang kerdap bumdon jimut la sukhang kaya ka bisa jong poi bang tai penting jong poi ba tang sipor nadu bo pas ya resolution asana assembly Sansem Ruslam kila pas ya resolution na assembly adu menta kimla ban pentrekan mengata KLP dan rei kata kada ki dawa ji sarkar bagas ngobha ban pentrekam no kamkloi ban shek gini gi non tribal bawan nabar kita nagalan ngena so ban ha ne perwa